Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamdı jaratgan Allah tabarak ve taalaga cheksiz maqtovlar bolsun. Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemge Allah'ın duası, Allah'ın salamı olsun. Paygambardın üy bülesini oşonda ile paygambardın yolun joldogon bardyk sahabalardan Allah tabarak ve taala razı olsun. Hurmatly musulman agaylar, sizlerge de Allah'ın rahmatı, Allah'ın berekesi, Allah'ın dua salamlar olsun. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Arap өлkөsündөгү Улуу Мекке шаарындагы saat, dünyadагы эң чоң saat. Бұл saatты 250 момун мусулман алым ишмер ustalar жасашкан. Saat munaranын 4 тарабына тең коюлган. Saattın uzun tuğrası 40 metreden. Жерден saatка чейин 400 metr. Saattın üstündөгү ayı 601 metr. Saattın uzun jebesi 22 metr. Kıska jebesi 17 metr. Her bir jebesi 6 tonnadan. 21.000 dana ak jana jaşıl lamпочкасы var. 30 kilometrden ak jaşıl bolup көрүнүп турат. Saattın жалпы салмагы 36.000 tonna. Karbona fiber деген металдан жасалган. Saat her bir namaz убагыны маалымдап турат. Saat 2011 жылы ишке киргизилген.